SSA Hauraghat Education Block ke parlo angkang Hum Phli School laki Senapati Tularam Hasumsa ME School Pup Gojalipar LP School Hauraghat Town Girls High School lapen Hauraghat Higher Secondary School along United Students Union of Karbi Anglong asong aghin pen kahumri dam Kedam tang pai ni phai thongke barni ada por phai krisia por malom pen United Students Union of Karbi Anglong asong atum pen patir piponsi Hum Phli ke Charlie School hemalong kahumri asai dengpon kahumri damahut Senapati Tularam Hasumsa ME School along pen pangcheng ponsi Hauraghat Higher Secondary School along an ington ponlo Senapati Tularam Hasumsa ME School Headmaster ke pachini ponatengke bangso School along ke Charlie Osomar Jum Viklo lapen than bang aphai bang troxi ando ke Charlie Osomar ki joma theke dolong ka hinodak ajoksi ke Charlie aphai bang nangjum loputa than bang hin pen pachini pon Senapati Tularam Hasumsa ME School আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে ল'ৰা ছোৱালীতে এণ্ডলমেণ্ট কম আৰু তেতিয়া দলংখনো ভাগিলে এতিয়া 1 মানে কেহে আছে 3টা শ্ৰেণীত 3জন আৰু টিচাৰ কিমান আছে ছাৰ টিচাৰ এতিয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ 5 জন আছো কন্টেক্সুৱেল 2 জন আছে কন্টেক্সুৱেল আৰু বাকি ছাৰ ফাণ্ডটো চৰকাৰৰ পৰা পায় ফাণ্ডটো মানে সেই ইকো ক্লাবৰ আমাৰ দুবাৰহে পাইছোঁ দেই ইকো ক্লাব প্ৰথমবাৰ এই মাটি চাটি পেলালোঁ দ্বিতীয়বাৰ এইবাৰ পৌঁতে ফেঞ্চিং সেইখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰপৰা এনুৱেল গান ল'ৰা ছোৱালী কম দেখি 10,000 12,000 তেনেকৈহে দিয়ে আৰু এইবাৰ এতিয়ালৈকে মানে একাউণ্টেণ্টে মোক একো কথাই কোৱা নাই লিষ্ট এখন দিয়ে এইটো আহিছে বুলি এই বছৰটো মোক কোৱা নাই তেনেকৈ আৰু ছাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত যোনটো এটা মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যোনটো ৱাৰিঙৰ যোনটো এটা অভিযোগ এটা আহিছে সেইটো পইচা যোনটো RFৰ মানে সেইটো আহিছিলে 2টা আছে তাৰপিছতে মানে মই কৰিম বুলি ৰেডি হ'লোঁ ষ্টাফেও ক'লে বোলে আমাৰ চেহেত ছাৰ লগত থাকিব কামটো আমাৰ ভাল হ'ব তাৰপৰা না প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে বোলে নহয় আৰু কমিটিয়ে তেনেকৈ নামানে মই কৰিম তাৰপৰা বোলো আপুনি কৰিলে নহ'ব ময়ো থাকোঁ তাৰপৰা প্ৰেচিডেণ্টে চহী নকৰে চেকখনত নকৰাকৈ মই কৰি দিলোঁ আৰু চহীটো এটা কৰি পেলাই তেওঁ লৈ গৈছে প্ৰথম তেওঁ চহী নকৰে Halapu USUKA asong amai phu bibison terona hin pen pherangkia phan ke pachini pon ke Hum Phli School humrit det pen ang thekilong pon abangke Senapati Tularam Hasumsa ME School along abangke ke Charlie Osomar Jum Viklo lapen sarkar atum kaching thor amen pen ki pipon atangka ke chopanglim ong munak pusi pachini pon lapen Hauraghat Higher Secondary School along abangta rad atum aphong than bang atum mithanga sai chiklem clay pusi rad pen akoi pipon lo lapen ejaha gathan bang atum mithanga sai chiklem klesi hithi kulat malom se apor ke padam puta pachini pon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Senapati Tularam Hasumsa ME School lapen Hauraghat Higher Secondary School along kahumri pon akinang sot puta USUKA asong pen chuningri padopon SSA Hauraghat Education Block angkang pinilitum asong aghin pen hawar ke hat angkang along Pup Gojalipar LP School Senapati Tularam Hasumsa ME School Hauraghat High Secondary lapen Hauraghat Towns Girls High School ong nilitum humri dam lo la holong pli humri dam der pen angbong bangke longni school Senapati Tularam Hasumsa ME School long bangka hala da bangke kacharli asomar avepin lapen lanjut kali hada kaching thura men pen penana ngali labang so atangka do hala so atangka tame itu kapan hok made hala da bangke corruption la so bang litum thekon long lasila bang so school long pha bangka labang so itu anomalies bang so corruption do pha bangka la prajin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen hala bang so katar li padu ponai lapen amparta Hauraghat High Secondary long tame batai rada tum jitu akol ki klang dolo ja hada lo than bang lo than pa meme lo charli somar lo than pa meme lapen penan athan ma tu bangke lo than de princip hithi borwa anglong sila balalang tu bangke kijui la pusan papeng bonglong mane papeng bonglong pusi arjulong sila bangso thak ahok peralang kachini panjepan pini tum hada humri amlo humri jam pen hada ba thenglong lo je penana teacher to maga ba pena than bang tu maga lo than tidak tik sila so lo ke than thaya jok penana somar to kana hok dolo lasme jesemet pe bangke arts section lo tame patut da pen badon baji sian da me subject thoman si than chor lang pusi alang tu pen kacharle somar tum si alang tum sini tu mana than lo Hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live